Kaumsning parish kala penlong ya ka Bible Convention basisngi ka khandai tarik rempang. Haga program step ka Teresa Lawai kala ya thu pat ba ya ki kampla ba kala ya kendu haka jing im jongka. Kala sneng la kentu ya ki pat Kristan ban im ka jing im babha. Hadien kata la penbu da ka mas bakhut bala penmenta dauling do so blay Lejoy MSFS bat la senran lang dauling do so blay Pius Shadap parish priest. Habasa meka ketin ublay uso oblay Lejoy ula banjur bat kentui ki para banget ban kala ka bamut bat ban pediang hok da ka jing khut men siem ya ka Eucharis bakhut. Ula ong amday ban kensting ya ka Eucharis bakhut namar ublay basisha udan hakadur jong ukpu bat kawan. Ula kenturu ban shim kabu bon sin ya ka sakramen jing penyesuk kenang ba ka jing im kanong ka basuk basan bat ban light na ki jing ling a jing pisa ki jing mu jing perkhat ha ka jing im baman kasingi. Korban penkela ia ukpu. Keempat tu hangin Gospel Henry kena gada theology jong Eucharis. Gideban smutu ujisu udang ongi ki paipa barong ngadon ka korban penkela ia une ukpu minta pidon tang santel ukpu. Ngalaban penkela ia une ukpu. Sutu barong Lengba kene kambala bani kong uji seorang hikai ke pait bang apa uang uji seorang hikai ke pait bang ngala ban penkela ia ukpu ngadon ke bor ban penkela ia ukpu bidara gila gidon ukpu deni udah jisu minta tahu ukpu uji seorang kumno ngala ban penkela ia une ukpu ngadon ke bor minta pait kambala ban kebaar kambala baar Kema mo lang ba kampala ba nigang uji song kumno ngadon ka borban penkela ya une ukpu nalaban penkela mida kampala baar kampala baar dokha yo kampala baar kampala ba nigang kedai uji sula besa 1000 mur ki priyo kampala baar uji sulaiya haror ke selaum gospel jingwanis kolong bandri kadkor khandri tertergi yoi ipule uji sulaiya haror ke selaum atau gilane balian haror ke selaum atau pilane balian haror ke selaum haror ke gilane balian yai pilane balik kayak gedau balik yang belaban iyan halor ke selaum kayak gedau telur ke jingai imdon jingai lada piron jingai hatong ilan naman iyan nangta imdon jingai nangta pop in ilong kinong pop don sebelum kita pop apa ka download kita guna pop dan pan plapop don father songs father anda loda plapop katong ilan yang maliyay anda loda plapop katong ilan yang maliyay halor ke selaum kayak daw what is the reason simple reason baleng yang belaban maliyay Namar kemet jongi kalangga bakia ini kemet jongi kalangga bakia ini kita orang ingin melawan iyan halor keslaum Henry ujisu le iyan halor keslaum
no sngi la penlong ya ki jingduai puson bat jingduai money play praise and worship balaya lam deka kun hun duai prayer group na sning bat umroi holy redeemer la sam haki para banget ya ki jingja ba phala balaya kendo deka kong jing sngur khong klat yo jisu balapan pau ka jing thrang bandon ka jing kala ka bamut ha ka jing im jung iwei pa iwei kristan ka banya dedur bat ka jing thrang bat jing sliang jung jisu laya mir jing mut jeliu ya ki rukom im jong ka ni ka jok ka balakta bat pen kala khong pong ya ki jing mut jing perkhat jong ki khon samla bat wat ya ki kmi ki kpa lapan kot ya kani ka bible convention bashi sngi da ka jing mani sakramen bat da ki jing duai pen khia ya ki bapang bashi tom ha ka met ha ki jing mut jing perkhat bat ha ki men sim hadin baladap kun uot di kicing ruai shem mensim ki para banget kilalit paino shalash nong bat shalaki yeng ki sem da ka jing kemen ka bakrau da kabor priung in saar patien in sodan bun kicing kendi ke jimon jim perkhat habang in yosngo ye kani ke jingkren hendrei de kabor jong musem khwa jong blei in sala ban song tho ke e kicing maya bari jong kani ka kubor ka ban sa tho yangi Ipiliam yang Yesus nang bagi pun dia kata
amen. Ku play ko Maria kepada bagi cingai try dan berpala kerkuya pada bagi kita malah kerkuya song pojong pa Yesu. Ko Maria pakoi ko kami jong play tuduan kamna cingi kinompom menta berkampor keciam cingi amen. Ku play ko Maria kepada bagi cingai try dan berpala kerkuya pada bagi kita malah kerkuya song pojong pa Yesu.